Tuia atu ki ngā kōrero mo te matenga o Joe Hawke kei te whakamaharatia a kahurangi Aroha Rereti Crofts mo tōna pirihonga ki ōna hapori o tira ki te rōpū wāhine Māori toko i te ora mō ngā tau maha. He kai ako hoki a ia, he maha ngā uri o tōna iwi o ngai tahu i whai hua nui i ōna mōhiotanga. Nei rā tā te karere whakamihi i tēnei kahurangi whakahirahira o tātou, tēnei ka ngaro atu nei ki ōna mātua tūpuna. He oraka whākai I tōna iwi, te oraka o kahuraki Aroha Rereti Crofts. No te tau ono te kaumāwaru, he mema ia o te rōpū wāhine Māori toko I te ora. He neke atu I te rima te tau e whai wāhi ana ki te rōpū. Mai te tau iwa te kau ki te iwa te kaumātoru, ka noho ia hai perehi tini. Nui ngā take o tō tātou iwi. Ngā kaupapa, ngā take mō tō tātou tinana, te ora o tā tātou iwi. I rokohi ana mahi, nā whai anō I riro I tētahi tohu hiraka a te kāwanataka I ka tau iwa te kau. Kei te koa hau mō tō tātou iwi, ne? Ki taku rōpū, te rōpū wāhine Māori tuku I te ora, o taku whānau, o taku hapu, taku iwi o ngai tahu. No te tau 2020 katapaina, ko kahuraki Aroha. You know, as this little kid from Tuahiwi, who would have thought it? Who would have thought it? Amazing. E kare ko ōna tino mahi ki aia, ko te hoki ki te kura I ka tau whitu te kau. The kids would say, why are you here, Fire? Yeah, this is school. And I said, I'm here because I want to be. You're here because you have to be. He titi kaha he toa mō te Māori. My message to anyone is, you know, nothing is impossible. I was born with mana. I got that from my tipuna. All my tipuna, same as you, same as everyone else, born with mana. Moi mai rā e te maraikura. Isabel Prasad, Te Karere.